Ma'am, kumjari adum Impact News ni Impact News ki manu huna da waheng bam lal palna ma'am bataram noksari ngasi Impact News ki manu huna da khanagadri ba topic asi repoll concludes peacefully havani havadi how khiba April trampal da pangtho khiba Manipur gi ahan ba tangka ki loksaw mikhal da ton ba polling station khara da pam da thok khiba maroi na hingsa gi thok khiba masak khang da khulai pai ba singna nomai na sigma kapa musung ton da polling booth sing da proxy tawdagi Haiba Kulai Biosing no make up the Halamasu Sokiba. Assuming Bako Pam the Tolokia Cinnamon Oraga. Toanba political partition de Marina, INC the Gi, Haiba, Tokyo Pam the Tokiba, Apunba, polling station contractor, the report, the Godabni Hine, Ishida, Wakakiba, Duga, Arpe, Atawali Makegi, at least 21 polling station, the report, the Godabni Hine Wakakiba, Adubu, Ishagi Makedi Havatare, Ishagi Makedi verified or Mutunda. Punna tampaki constituency mangagi polling station taramathoida ngasi mak yamna ing tapna tangdu leitana polling station taramathoigi repoll pangthokre hairiba pangthokki repoll sigmari leinana khoigi lakadriba April 26 ta pangthokudriba anisba khoigi tangkaki anisba tangkaki khoigi lokswa mikhala sidasu khoi walhoriba autori AC tarahumdo asida mai pakna asingum repoll asi yawdana Pangtok Yanaba, Adumba, Toan issue Kagalina, Kananaba, was a Kogi studio, the links in the labor penalising say, Yanamada, Saktaksagi, Kogi, Kokomigi coordinated Wariba, Oza Jitendra, Kogi, I get hung to the Leviri, Ozawa to the Taranok City. Or the Oza Jitendra, Hematon the Leviriba, Kogi Ozan Nintokongzum, it was Chobi, Manipur Melgi executive attorney, Ozabusu, Taranok City. I think they get heck to the Leviri say, Oza Dr. Yunam Premananda, HOD, Law Department, Manipur University, ni Oza Sutaram Noksari. Oza ina yana lakning basi, Kokomi coordinator. Oza Jitendra da laksage. Sigi amukhana read polto bose. Musi khoigi maroina hujing mamang habibodu Indian National Congress ki makai degidi kuntra ga taruk polling station si mukini claim tor bone haidare denamna RPI gi kun mathoni si kupna nei ka anda taraga mathoidi tasingnamak handaba to pot amani gaina harpa habsi atai harakter bne adu khak toro ni adum ya haidare adubu nuaitabadi dum legani nuaitudi kaino de lim hori bugang uchingsu kari thongmodi kari dormodi ke habigi nuaitaba leoriba akoi RPI ki kangu mugi maikai degi NC maikai degi su lemani then same sig chamana na mu asigi BJP gi maikai degi di stawru su ya to du jai kan mogi du pakom du khumi haitare sina magi kano ne adu yamna nungai jaba haigadre ngasi gi di yamna hena nuaitaba pok ta gi de du mudi yam nungai aduga ngasi nungai ba pawsi anan hokhibodo amane tarmagadi mising se ena nungai modamne haitare maramdi kayuna da khoina hokhonu khokhibo numin kharni gi mamang digi Manipur Youth League koba khoi gi sangstan ama nangna phusemukpa sangstan amana hujik leiriba Manipur gi phum sida kamdong na khoi afaba khunai ma porkadege khoi gi hujik leiriba tangdu leita da phum se masidi gi afaba khunai ma sangsin anu bohona motamda khwaidi gi moru ba khoi politics sai se khoi matam kuin thadu ure yamna kun khoina kano tawrudre thoksaru adu thoksada ba yada ba tanja ma lai haidana madugi awareness program mayam ama Manipur da leibiriba akang ahi moza mayam ma tawganda mafum tonga mafum kya da satna madugi awareness program da pangthu kibani maduda samna harisi leiriba voter amana ado mana thadagadoriba mana pamjaba misak to maduda mangwanda kaimta bias litne yamna nungaina ningdamna free and fair da thadaba phangal haibneba sigi bot thadaba phangwa haibu sigi same sub nakala madudi hojik leiba si hoki ba 2003 gi me gi tang homdegi tholak pu thodok du ngasi fawboda tangdu leitaba phangdri relief camp da mi mayam am leiri awaba nungaitaba gi pin da gi mayam lekanda yaragadi election ji tobiganu masigi solution hana pura motung da election ji kitang santi lekanda election tobiu haina lawbo mayam shawbone ba ado sangi issue gi order gi matungina 11 polling station da report tobse akhoi maroina INC gi candidate Dr. Ngomsa Beng lokoi jam umsung akhoi RPI gi candidate mai so thama jomna phongdok mangtun de 11 sin pening ai oidri atopa makhoi na taliba di masi phangna hona gni haibule adu isian lokhali si de as a civil society organization leader when justify when logi bra kamaina masi akhoi adum aina se mamang hai gi bopotuneba mathu gi pendre haidana akhoi amongna kano to gi film leigedra hai bopotuneba akhoi pendre nuai tre haidana do tarama thoi simadi tore hai simadi something is better than never
ꯁꯨꯡꯗꯣꯛ ꯇꯧꯗꯕꯗꯒꯤꯗꯤ ꯈꯤꯇ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯁꯤ ꯐꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯁꯨꯡꯗꯣꯛ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯐꯝ ꯍꯧꯕꯅꯤ 11ꯗꯤ ꯌꯥꯕꯤꯔꯛꯑꯦ ꯂꯦꯡꯍꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯦꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ 11 ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯃꯗꯤ ꯈꯔ ꯐꯔꯦ 하이브드네 하이제 리폴 tꯧꯕꯁꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ election commission indiaꯒꯤ powerꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯤꯄꯣꯜꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯗ ꯅꯩꯅꯔꯒꯗꯤ representation of people's act 1951 ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯥꯏ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ section 58 ꯑꯗꯒꯤ 58A ꯀꯥꯏꯅ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯤꯇꯔꯅꯤꯡ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯡ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯄꯣꯂꯤꯡ ꯕꯨꯠꯄꯨ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯂꯣꯠ ꯄꯦꯄꯔ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤꯗꯤꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ EVM ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯇꯨ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟꯒ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯕꯨꯠ ꯀꯦꯞꯆꯔꯒ ꯇꯧꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ 58 ꯑꯃꯁꯨꯡ 58A ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯄꯤꯄꯜ ꯑꯦꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯔꯤꯇꯔꯅꯤꯡ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯗꯣ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯤ ꯐꯣꯔꯋꯦꯗ ꯍꯥꯏ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯈꯨꯗꯛꯇ ECIꯗ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯤ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯄꯤꯔꯒ ECIꯅ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯊꯣꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯋꯤꯗꯅꯀꯣ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗꯤ INCꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ 36 37 ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯋꯦꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ RPI ꯑꯊꯋꯥꯂꯦꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ 21ꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯂꯣꯗ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯣꯏꯕꯀꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯐꯤꯜꯗ ꯀꯩꯗ ꯃꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯟꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯍꯥꯞꯄꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯁꯤ ꯐꯤꯜ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇꯨ ꯂꯧꯔꯒ ECIꯅ ꯂꯦꯞꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯈꯟꯕꯗ everything depend on election commission India election commission Indiaꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯒ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯦꯁꯀ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯅꯗꯦ election commission Indiaꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯄꯤꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯦꯡꯒꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯐꯤꯜ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯂꯧꯈꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯇꯧꯗꯣꯏ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯦꯟꯗꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯅꯤ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯂꯦꯞꯄꯤ ꯃꯤꯁꯤꯅꯗꯤ ꯄꯦꯟꯕ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯌꯦꯡ ꯕꯣꯠ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯒ ꯑꯃꯅ ꯀꯥꯔꯐꯥꯎꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯦꯜꯍꯧꯔꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯑꯀꯥꯕꯗꯨꯐꯥꯎꯗ ꯄꯦꯜꯂꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯈꯔ ꯌꯥꯝ ꯐꯪꯉꯝꯃꯗꯤꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯁꯨ ꯆꯨꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟꯗ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯁꯨ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅꯦꯕ ꯂꯧꯔꯤꯁꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯔꯤꯇꯔꯅꯤꯡ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯗ ꯀꯩꯗ ꯔꯤꯄꯣꯜ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ECIꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯅꯤ ECI ꯂꯦꯞꯄꯗꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯍꯥꯏꯌꯔ ꯀꯣꯔꯠꯇꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯜ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ECIꯁꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯔꯤ ꯄꯥꯋꯔꯁꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯕꯣꯗꯤ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ election commission Indiaꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯨꯇꯔꯤ ꯕꯣꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯨꯇꯔꯤꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯦꯛꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯥꯗꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯌꯥꯎꯖꯔꯦ 324 ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯅꯤ election conduct ꯇꯧꯕ ꯑꯗ electionꯒꯤ supervise ꯇꯧꯕ ꯑꯗ electionꯒꯤ whole process ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯔꯤꯅꯦꯕ election commission India ꯍꯥꯏꯁꯦ 3 main ꯕꯣꯗꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ electionꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯁꯀ ꯊꯥꯕꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤꯅꯦꯕ election commission of Indiaꯗ ꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯥꯕꯒꯁꯤꯅ ꯈꯪꯕ ኢꯟꯇꯔꯇꯦꯟ ꯇꯧꯗꯧ ꯃꯥꯟꯗꯦꯗ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯌꯦꯠꯅꯕ ꯈꯣꯠꯅꯕ ꯑꯦꯐꯤꯗꯦꯕꯤꯠꯀꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧ ꯈꯣꯠꯂꯨ ꯀ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯄꯦꯇꯤꯁꯟꯒ ꯊꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯑꯗꯨ ꯃꯉꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯇꯩꯁꯤꯗꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄ ꯊꯕꯛꯁꯤꯗ ꯄꯦꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯀꯠ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯊꯥꯗꯣꯏꯅꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯄꯦꯇꯤꯁꯟ ꯊꯥꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯔꯤꯄꯣꯜꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯇꯒ ꯊꯥꯗꯅ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯗꯧ ꯃꯥꯟꯗꯦꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯂꯣꯁꯤꯗ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯈꯨꯠ ꯊꯤꯡꯖꯤꯜꯂꯣꯏꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥ ꯁꯨꯄꯔꯚꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯤꯅꯤꯅ election commission India's authority name sigi aduna election commission India na tawrido adu khu yare harakane kaino democracy whole exercise is depend on election commission India aduna khoina magonda ga thaja da ba yab janti ta singnaba lerebudi hojikti panga ngangnari dana ko election chief election commissioner adigi commissioner ani happy je bukta magi law ma sema bukto challenge tawr lei dana ko haidi chief justice India si appointment gosaigi authority du yaudreba anoba law sida aduna ngasagi yaudrebanina ngasagi kanu opposition game yawarni ruling game yawarni adigi prime minister na hapani law minister kan oyani moi homno khalagadi government power duna lapoduna
खनिंगाई चांगसेसु याम लेरेदना चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अदगिदी कमिश्नर अनिदुने अदुगी पोतु ले अदुबोक्ता सुप्रीम कोर्ट चैलेंज लेरिनेबा हाइदी अखोगी फ्री एंड फेयर इलेक्शन की प्रिंसिपल अदगिदी अखोगी का हाइतारे अखोई इलेक्शन से अखोगी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल अदगी फ्री एंड फेयर इलेक्शन से अखोगी बेसिक स्ट्रक्चर हाइनेबा इसम समना अखोगी ईशाना लोबसिना इलेक्शन रिपोल गा हाबिद पोलिंग गा मरी लेना वोट का मरी लेना इलेक्शन का मरी लेना लौरप डिसीजन से ईशाना लोबसिना अदुम फाइनल ओय अदुगा री एग्जामिन तो हैप्पी है री एग्जामिन तो येंगो है कन तागसु नसाइगी कोर्ट कइदा क्या नसाइगी कनो द फील्ड लैदुदी कइनोनी दना होय फील्ड लैदुदी नसाइगी इलेक्शन तो कंडक्ट तौना ऑफिसर मयाम को मागी प्रिसाइडिंग ऑफिसर हाइवे आई द पीओ हाइवे आई रिटर्निंग ऑफिसर मयाम लेरेबा अदुगी रिपोर्ट लोय डिपेंड तौदुने कैंडिडेट ना हाइवे रिपोर्ट डिपेंड तौरो हाइबदा आई नाइबदि अदु मोइदुदी प्रेशर पीबा जस्ट कंप्लेन अमनेबा अन कंप्लेन दु एंटरटेन तौरगा अदुगी मतुने खननि अदु येंग मतुंगदनि याम थुना अखोई 11 पोलिंग स्टेशन से रिपोर्ट तौरोना थोलेइसे को मखा ताबाई थोदों थोलतो मानदि लालपाल इहान हाना अखोई नं खंगदबसे डेमोक्रेसी चटपलम अमदा पीपल की वॉइस अईगी वोट अमसिगी दमकता अई तामगेरा लापकेरा इफ इवन देयर इज वन वोट करोड़ अमोरसु वोट अमदु प्रोटेक्ट तौनबा मागी फोर्स पीगदबने हाइबदी से खुंगंग अमा मी मंगाक्तंग लेरगसु द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माना सिलिबसी प्रोसेस कईनो हाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना मी मंगा खतंग लेरसु मागी पोलिंग प्रोसेस है मा दिस पैरामाउंट अदो तारगदी इहान हाना ngasi रिपोल तौबो नत्रगा पांगथोइबसिगी ममांगदा इखोना मदुदा हाइफेट अमुक रिफ्लेक्ट तौगदबा मले इलेक्शन पांगथोक्त्रिङाइदा अखोगी सेंसिटिव एरिया हाइपर सेंसिटिव एरिया हाइदन ऑलरेडी इंटेलिजेंस रिपोर्ट से मथंग थंगदबने दैट मीन्स करम एरिया दा करी थोरप या हाइबसी फंगतबदा अखोइना एज अ रिपोर्टर एज अ जर्नलिस्ट उबसे प्रॉपर होमवर्क वाज नॉट डन आदि एंटिसिपेटेड इंटेलिजेंस तो सिनगिद्रे मदुदगी अमुक अखोइना प्रजा मोइना मिचम मोइना येंगदा खंगदबसी नहन इनर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन की सिगी फर्स्ट इलेक्शन से आई नहन खरबुदी कन्ना हाइरे इट इज अ ब्लैक डे फॉर अस ख्वाई लाइक थीबुदी डेमोक्रेसी की बोथ हादब नुमिसे इज थोखिब थौदोक मयाम से इफ एट ऑल वी बिलीव इन द सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी बोथ हादबगी राइट नत्रगा मागी प्रिविलेज चटने बिदि से हाइ खंगगदी नुमिसे खोई ब्लैक डे ना इन नहान से हाइ मथंग तारकदा मुक ऑन दी पॉजिटिव साइड याम नुंगाइबा मना मणिपुर दा हुजिक लैरिबा मिचमगी मूड मयाम से अना चंगीब मतमदा अगी बोसे थादरमे हाइदना कंप्लेन तौरप सौरप है इट इज इन सम वे डेमोक्रेसी की सक्सेस ना लो याय हाइबदी अना सुम खंजबदको हाइदी मिचम मयाम सिना थोरा कांड अगी वोट मीन मत यारो मांग यारो थोरै से द इनर वॉइस ऑफ द पीपल ngasi khoi field gi ground report phangukpada koi ton polling station kharada hana pangthokkiba 19 April gi khoi polling day numisida bothada phanghodaba मागी थबक सिमनो ओरो मतम नंगहोदबनो ओरो इरांग थोक्सिल कुमरम ओरो बोथादब नंगहोदब मिबुक्ता ngasi जे बोथादब थोरक्तना याम नुंगाइबा फंगदरप यावी जना हाइदो यामना सुसनबा हाइतारे अदो इन लक्ष्यनि बुकसिना होजिकी 11 only 11 polling station ton complaint मैम लेगसु only 11 polling station एशिया की order मतुंगना रिपोल तोबसी ओजागी मियंगदा चुम्मे हने लोबी ब्रेगा ब्रा जस्टिफाई तो इन लोबी ब्रा दो खतंग थंबियो अखोइना हियाना खंगजबसी मनुंगदा फमिबा मागी पोलिंग अखोइगी ऑफिसर से मोई अहुम भम्बसिद पोलिंग बूथ अमंगी ऑफिसर फमिबसे बेसिकली ही इज द गवर्नमेंट ऑफ दिस माय इंडिया की रिप्रेजेंट तौरिबो मीने आदि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सी रिप्रेजेंट तौरिबो मीनेबा माना नहान कोई रिपोर्ट अमदा ऑलरेडी कैंडिडेट अमना मसीगी रिपोल नत्रगा मसी इरांग थोइन हाइबा मतमदा ही हैड ऑलरेडी रिकमेंडेड वोट लेपिरो हाइबजे माना ऑलरेडी रिकमेंड तौग्रे बिकॉज फ्री एंड फेयर उररोयना एंड अदुनने कोइना हाइजबसे करिगुम मतम अमदा गवर्नमेंट की थौदांग अमा अचौब नंबो अमा पुरगा चलगदी मदुगी थौदांग मतिक चाना पांथोकपियु हाइबदी इंक्वायरी नत्रगा मसाइगी चंगकदब मथंग लाकदब हंगनरकदब लाउकदब इसकी महुत्ता पोलिंग बूथ लेरिबा मागी रिटर्निंग ऑफिसर सिना मागी थौदांग से फजन पांथोकपियु इफ इन द इवेंट ऑफ एनी क्राइसिस मागी जजमेंट इन द फाइनल नेबको इवन कोई अहम चांगपा अनी चांगपा मलाले हैबगी काउंटर तरपुसे मागी फाइनल ने रूल इज वेरी क्लियर को कोई रिपोर्टिंग होना सुम चचरकपदा हाना मागी लोबीदुदा हाना चंगहौरगदी पुंग मरीद थोंग पुंग मरीद पोथादब लोय हारगसु कंपाउंड चंगहौरगदी नोहानबसु याय अखोइना प्रजाना खंगदबमना हौजिक भो बोथादरी हाइबदो अइना अइसे सिगी एरिया से वंस थोंग लोडिंग आइदा चंगहौरगदी मी चाम लेहौरगदी ड्यूटी इट इज अ ड्यूटी ऑफ द पोलिंग ऑफिसर
ꯒꯦꯠ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯦꯛ ꯂꯩꯍꯧꯔꯒꯗꯤ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯍꯟꯒꯗꯧꯕꯅꯦꯕ